Yes, reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Ni muri iki gitondo n'ubundi duherukana mu rukerera tubapudetinga uko situation ihagaze maginga ya ni mu masaha ari imbere ho gato y'urukerera aho ari ku isaha y'isa 3 ndetse tukaba tuzamwe na update ku mirwano ikomeye yazindukiye ahantu bita za Kinyumba anazana Nyabyondo. Ihuriro rya FC bikaba birangiye ubu maginga aribo bari kuhagenzura. Ni imirwano ikomeye ikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefone turi bwakire umuroko informa Bwana Bizima, waramutse neza? Waramutse neza. Axe uri butujyaneho ni izihe? Axe mbajyanaho ni muri Sud Kivu mu Minembwe ndetse na Uvira, hari imirwano ndetse itandukanye n'ibikorwa byinshi biri kwakorerwa ku ruhande rwa FARDC. Ubona ko hariyo ibintu byinshi cyane biri guhindagurika muri iyi minsi bijyanye no mu minsi itambutse uko twabifataga. Turerekeza mu gice cya Masisi aho bivuga ko imirwano n'ubundi ikomeje hano muri Gatoyi, kandi ubona ko hari impinduka ziri bubeho cyane bijyanye n'ibitero byaraye muri iri joro mu buryo budasanzwe. Iri ni ijoro ryabaye, ijoro ridasanzwe ritarimo ikiruhuko ku mpande zombi, kuko ubona ko operasiyo zabaye muri iri joro ari operasiyo zo ku rwego rwo hejuru zitajyaga zikoreshwa no mu gihe cy'amanywa bitewe n'uduce bari bahanganiyemo kandi buri wese yashakishaga imbaraga. Yes, ni mungunde rero bakunzi ba Kigali News tubane kugera ku musozo with update. Aha ni isaha y'isa 3 n'ubundi aho tugiye kurebera hamwe ko situation ihagaze. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane nyuma yuko ihuriro rya FARDC riviye imasezerano ya Afrika zunze ubumwe ndetse n'imiryango igiye itandukanye mu bice bigiye bitandukanye, aho bigaragara ko iri huriro rya AFC ryakoze wenda mu jisho iri huriro rya AFC M23. Ubona yuko ibintu byahindutse, biravugwa gute, biratangazwa gute? Ni ikibazo gikomeye cyane aho ubona yuko nyuma yuko n'ubundi leta ya Kinshasa igaragaye ko itazikeneye agahenge, AFC nayo yamaze kuva mu bikorwa byose irimo ndetse iby'ubwoba yabishyize hasi. Maginga ya Masisi yagabanywe aho ubu maginga ya iri kuyoborwa na General Mwenyewe Sultan Makenga afatanije na General Bodwe. Ese uru rufatanye rw'abasirikare b'abakongwe bari bubashe kuba abagera mu bice n'intego bihaye zo kuba basubiza inyuma iri huriro rya FARDC n'abasirikare benshi, aho navuga ko hari ibihugu bikomatanye bigera muri 6 ndetse barabasha gusenya ino base militaire y'Abafaransa yubatswe hano Warikare. Ni mungunde rero tujyane kuri page y'urupapuro rw'amakuru rukomeye muri ibi bice byose, haba muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Mbere na mbere yuko tujya kuri page y'urupapuro rw'amakuru ndetse no ku mirongo y'imbere y'urugamba, ni munyemerere mbanze mbashimire mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukitwumva bwa mbere, muri munsi ya video mukore kuri subscribe, like, share, bityo mwongere mu muryango mugari w'abadahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. We wa mbere uje ndizamiye Habumugisha, ndetse tugira umuroko w'infomo wacu uherereye kuri tere bita Bizima, aho n'ubundi tugiye kurebera hamwe uko situation ihagaze. Ni kuri uyu wa gatandatu n'ubundi ku munsi w'Imana, amboneraho mu kwifuriza abanyesabato bose isabato nziza, kandi babwira ni nyamuna mu gusenga mujye mushyira imbere abari muri zone z'intambara kugira ngo imitima yabo ibohoke. Ni munyemere rero tutabatindiye tubanze tujye kuri axe ziri kuberaho imirwano sahi batwapudate uko situation imeze. Bwana Bizima, uri kunyumva neza? Yego nakumva. Angaha itature utubwire uko bimeze uhereye aho ushaka. Yego reka mbere aha Masisi bivuga ko ni icyabaye kuri uyu munsi iki gitondo ndetse n'igicamunsi cy'ejo. Bivuga ko uyu Bodwe Ngaruye yaje mu buryo bwa operasiyo muri kano gace ka Masisi aturutse za Ruberu, aho bivuga ko ayobowe n'ubundi na General Makenga mu bufatanye bw'iyi mirwano bari gutegura muri aka gace, ndetse hagaragaramo Colonel Sebagenzi ndetse na Colonel Jeff Kabayiza.
Colonel Donati. Rero urabona ko aba ni abasirikare bazwi cyane ndetse komanda ku rwego rwo hejuru bahimbye amazina bita umuhannyi. Aba ni abantu bafite amateka mu mirwano muri kariya gace. Rero operasiyo bajemo ziri kuba kandi impinduka ziri kugaragara mu bikorwa byose biri kuba, ubwo iri joro ryose ryabaye nka icuraburindi muri aka gace gatoya. Ubona ko habaye operasiyo y'ijoro yo kwanga kwinjira muri uyu mujyi ku ruhande rwa M23 bitewe no gukeka ko hashobora kuba harimo imitego ikomeye bitewe na FRDC ndetse n'abacancuro bose na ziriya nyeshyamba za FDLR zabaga muri uyu mujyi. Rero babashije gusa naho bakora close bawuvamo, ahubwo bakora uburyo ki iki gitondo cy'uyu munsi aribwo ubona ko bagiye gusa naho hakorwa amasuku yo ku rwego rwo hejuru, ku buryo iyi santere ikomeye cyane banze gusa naho bihuramo mu minsi yose itambutse ishobora kuza kuba tombe. Rero ahandi hari imirwano ikomeye cyane ndetse muri iki gitondo hari kugenzurwa M23, ariko habaye igikorwa cy'ijoro mu mirwano ikomeye cyane ku buryo koalisiyo yashakaga kwigarurira aka gace ka Kazinga. Ni imirwano yabaye ijoro ryose ndetse inakomeye cyane ku buryo habayeho kuba M23 yabashije gusa naho iva muri kano gace, ariko hakoreshejwe imbunda ikomeye cyane ya katyusha ibashije guharasinga izi ngabo za koalisiyo za FARDC ndetse n'Abatanzania n'abanyengora bariyo ndetse n'abacancuro benshi. Ubona ko bari bafite umugambi wo kudatakaza aka gasozi cyane kuko ari ingenzi gakomeye mu buryo bwo hejuru mu mirwanire muri aka gace. Rero babashije guhangana nabo ijoro ryose ndetse habayeyo n'ikintu kidasanzwe kuko kugira ngo havemo umwanzi babashije kuvamo byabagoye cyane, kandi bigaragara ko hagiye hatakarizwa ibikoresho byinshi ndetse n'ingabo zimwe zagiye zihasiga ubuzima. Rero iyi ni operasiyo ubona ko aka gace kose ka Gatoyi ndetse n'iza Kazinga bitewe n'imirwano yari ibaye muri iri joro, kuri iki gitondo cy'uyu munsi hasa naho hari gutegurwa iyi operasiyo nziza ikomeye cyane muri Gatoyi, ku buryo mu masaha ari buze tushobora kuza kumva tombe neza muri iyi santere kandi hatagize igihungabanamo cyane ku ruhande rw'ibikorwa remezo ndetse n'abaturage. Yes, none magingo aya biravugwa yuko imirwano n'ubundi yari ibaye mu rucerera rwa mu gace ka Kiyumba, nayo yari ikomeye ibirangiye ihuriro rya FCR rimaze kuhigarurira. Niko biri cyangwa no kubeshya? Oya, ntabwo ari ibinyoma, niko bimeze. Urabona ko hano hasa naho habaye style y'imirwano yo gukoresha ijoro cyane, kubera ko ubona ko M23 iyi ni style yabo bamaranye igihe, ariko urabona ko kuri koalisiyo batangiye gusa naho babyinjiramo. Ariko urabona iyo wiga ikintu utari usanzwe ukunda gukoresha n'akamenyero gake kigiramo ingaruka nyinshi. Aha hari kuvamo gutakaza ingabo nyinshi kuri koalisiyo ndetse n'ibikoresho, kuko badasanzwe bamenyereye ino style yo kurwana mu masaha y'ijoro. Bakunze gukoresha urukerera mu masaha ya saa 9 saa 10 kugeza amanywa yose, ariko ubu bitagukanga ko basigaye bagaba igitero mu masaha 4 saa 5 z'ijoro, uzi ko ari amasaha akenshi abagoye cyane ku rugamba. Yes, impundu rero utujyane no muri Sud Kivu tubwira uko situation ihagaze bwana Bizima. Kivugwa muri Sud Kivu muri aka gace ka Gatogota haravuga ko hari drone zo kuri akote ya FARDC zaturutse Burundi mu buryo bwo kuza kurekinga nk'izishakisha amakuru, ariko zabashije kuzerera kino kirere cyane cya Plaine de Rusizi ndetse zerekeza no muri izi nce za Gatogota. Ubona ko hari misiyo yo kujya kurekinga ibice byo hejuru. Ubona ko ari agace bashakaga k'ingenzi gusa naho bagenzura ibikorwa biri kuhakorerwa, ndetse bivuga ko hari imbunda 3 za M23 kuri aka gasozi ka Ngomo. Rero uyu ni agasozi keza kandi ubona ko kitegeye ibi bice byose byo hasi muri Plaine de Rusizi ndetse na za Uvira. Urabona rero ko ahangaha hari gahunda y'uko bo bashaka kurekinga neza uburyo izo mbunda zubakitse bakazazirashisha drone, kuko ni imbunda zibasha gusa naho zimbogamizi cyane
ku bikorwa byose bikoreshwa muri kiriya kiyaga cya Tanganyika ndetse n'ikirere cy'u Burundi cyose, ubona ko baba basa naho bagenzura hanini, kandi izi ni imbunda zifite ubwirinzi cyane no gukavaringa igice cya Bukavu, ubona ko ari ingenzi cyane. Rero bimaze igihe cyane bashaka amakuru y'aha hantu, ubona ko izo drone zaje ndetse hari n'izo baharasinze zitarashwe zisubirayo, zari zifite misiyo yo kugira ngo zitegure uburyo ahantu hamezemo bizabashe kuba bahagaba igitero cya drone gikomeye ku buryo bazangiza, ariko urumva ko bitabahiriye. Habaye ikibazo cy'uko izo eshatu zarashwe, izindi zibasha gusubirayo zitageze ku cyazizanye. Rero ikindi kivugwa ni aha muri Uvira mu mujyi hasi hari kubera operasiyo zibanga mu masaha y'ijoro, ubona ko muri aka gace ka komine Kavimvira havuga ko hari operasiyo yabaye mu isaha ya saa yine saa tanu z'ijoro, y'abasirikare bakeya bari bambaye impuzankano za FARDC, bivuga ko binjiriye izi ngabo zari zirinze aha hantu, zikabasha kuba babashije kugira abo bicamo ndetse mu buryo bw'akanya gakeya, ariko bivuga ko aba bishwe ari ikosa bajya bakora bagirizwaga ry'uko babangamira abaturage bakora urujya n'uruza bambuka i Burundi cyangwa bagaruka, ubona ko harimo ivangura kenshi cyane ryo gukurikirana abantu baba bazi ko baziranye na M23 mu bihe babaga muri uyu mujyi wa Uvira, bakabangamirwa mu buryo bwo kwamburwa ndetse no gufunga mu buryo butaziguye bazira ubusa muri ubwo buryo. Rero ni nko guhora kuri icyo kintu nk'aho bari kubaha gasopu kubera kubangamira abaturage cyane, kandi ubona ko ibyo bintu baba basa naho batabirimo, baba bazira ubusa. Ikindi nakwerekeza mu gace ka Makobora biravuga ko hagizwe ububiko bukomeye cyane bw'ingabo za FARDC zimeze icyo bita amura, niyo hedikota isa naho isapurayinga ibikoresho muri kara gace kose ka Nord Kivu ahantu hari kubera imirwano hose. Rero haravuga ikibazo y'uko mu bubiko bwa Makobora ya kabiri havuzwe ko habuzemo imbunda z'umusaza za PKM zigera kuri enye, ariko bikaba bivuga ko zishobora kuba zaratanzwe n'abagambanyi bo ku ruhande rwa M23 bakorera muri FARDC, kuko byasibaye nk'aho biteza umwuka mubi. Rero hakaba hari impinduka mu buryo bwo kugenzura iyo amura, bijyanye n'uko ababaga bayirinze cyangwa bashinzwe gusapurenga ibyo bikoresho biri mu nshingano harimo abashobora kuza kubizira. Ahandi nderekeza Baraka haravugwa ikibazo ku basirikare b'abahibu bafitanye ikibazo, Hibu Special Force na Anaconda bafitanye ikibazo cyane n'ingabo z'u Burundi, bivuga ko iyo bavuye muri operasiyo muri iki gice cyo mu misozi yo hejuru, bafite amato babasha gukoresha iyo bari gusubira muri Karemi. Rero bivuga ko ngo mu gusubirayo iyo bavuye muri operation, ndetse ubona ko muri icyo gice cy'imisozi bugarijwe cyane n'intambara ikomeye cyane M23 na twirwanaho babacijeho. Mu buryo bwo gusubirayo rero haba ikibazo cy'uko ngo abasirikare b'abahibu Special Force Anaconda babura amato basubizayo, ahubwo ugasanga ubwato bwa mbere bubonetse bwose ari oda ivuye ku buyobozi bugenzura ku gace, bwemeza ko abarundi ari bo babanza kugenda mbere. Rero byateje umwuka mubi ku buryo ejo hari amasasu yavugiye, igicamunsi cy'ejo hari amasasu yavugiye muri Baraka mu kigo rwagati, bivuga ko ari abahibu bashakaga kurwana n'abarundi bapfa ayo makimbirane. Rero urumva ko hariya n'umwiryane bitewe n'ibitendo biri kuhabera muri kara gace ka Minembwe, ubona ko M23 ndetse na twirwanaho bahinduye ibintu, kandi ubona ko bari buze kugera ku ntego z'ibyo bashaka. Yes, tujyane ku mirongo umunota umwe wonyine mu Minembwe, utubwire uko situation ihagaze, ubundi bwana bizi mukomeze udushakire update, n'ubundi update zo zibahaga ari agahoraho. Yego, mu gace ka Minembwe ikivugwayo nuko kuri iki gitondo cy'uyu munsi bivuga ko haramukiye imirwano mu rukera rwa kare, bivuga ko haguyemo abacancuro babiri ndetse ingabo z'abatanzaniya muri iri joro ryakeye, naho babashije gusa naho bakora operasiyo yo kwimura imbunda zabo z'imisada, basa naho basatira mu cyerekezo abarwanyi ba M23 barimo na twirwaneho, ariko
ntibyabahira, basa naho bagaragaye bakiri kure, babasha kubasukaho ibisasu n'imbunda ziremereye cyane, ndetse ku buryo mu buryo bwo kwikavaringa bacikana imbunda bari bafite kubera uburemere bwazo byabagoye cyane. Bivuga ko hari imbunda zahatakariye nyinshi cyane kandi z'umusada babashije gutwara nke bitewe n'uburemere zari zifite, kandi batari biteze ko babonetse bakiri kure ku buryo barashwe bibatunguye cyane, ndetse basaba n'umusada waturuka inyuma mu buryo bakavaringa izo mbunda ntizitwarwe, haba hakoreshwa drone cyangwa imbunda z'imisada ziri mu gice cy'inyuma bagenzura. Ariko kubera amasaha aho yarari, ubwo buryo bwo gukontorora ibirometero barimo ku bantu barashisha imbunda ziremereye bari babari inyuma byabagoye, bituma M23 na Twirwaneho babasha kubambura izo ntwaro mu buryo bari bishoyemo, ndetse urumva ko bahatakarije cyane, kandi biravuga ko icyo gitero M23 yabashoyeho na n'ubu kigikomeje. ubona ko bashaka kubakura mu cyerekezo barimo, bagasa naho babasubiza mu birometero bigera muri 7 usubiye inyuma mu edikota z'aho baturukaga zari ziri. Yes, Bwana Bizima Nkundira, nkushimire, nkwifuriza kugubwa neza kuri uyu wa gatandatu. Yego, urakoze cyane. Namwe bakunzi bacu, reka tubifurize kugubwa neza kuri uyu wa gatandatu, umunsi w'Imana. Shalom, shalom, mukomeze mugubwe neza kandi Imana ikomeze ibane namwe.